Dobrodošli na kanal Tihi čuvar. Pretplatite se na kanal i lajkajte ovaj video ako vam se sviđa sadržaj koji stvaramo. Poštovani slušatelji, danas ćemo govoriti o jednoj od najfascinantnijih i najkontroverznijih figura u povijesti psihologije, Carlu Gustavu Jungu. Mnogi od vas vjerojatno poznaju Jung kao utemeljitelja analitičke psihologije, čovjeka koji nam je dao pojmove poput kolektivnog nesvjesnog, arhetipova i psiholoških tipova. Međutim, pitanje koje postavlja naslov naše današnje prezentacije, što se dogodilo s Carl Jungom, odnosi se na mnogo složeniju priču o čovjeku koji je prošao kroz duboke osobne krize, kontroverzne teorijske zaokrete i radikalne promjene u svojem pristupu razumijevanju ljudske psihe. Carl Gustav Jung rođen je 1875. godine u švicarskoj obitelji s dugom tradicijom u medicini i teologiji. Njegov put prema psihologiji započeo je radom u psihijatrijskoj bolnici Burgölzli u Zürichu, gdje je postao poznat po svojim inovativnim pristupima, liječenju schizofrenije i drugim psihičkim poremećajima. Međutim, presudni trenutak u Jungovom razvoju dogodio se 1907. godine kada je upoznao Sigmunda Freuda. Freud je u mladom švicarskom psihijatru prepoznao potencijalnog nasljednika svojih ideja. Jung je postao jedan od najvažnijih članova Freudova unutarnjeg kruga, a njihova korespondencija otkriva duboko poštovanje i intelektualnu bliskost. No, već je tada Jung pokazivao znakove nezavisnog mišljenja koje će ga na kraju odvesti daleko od Freudovih učenja. Dok je Freud sve psihičke fenomene objašnjavao kroz seksualne nagone i libido, Jung je intuitivno osjećao da ljudska psiha skriva mnogo dublje i kompleksnije istine. Što se dogodilo s Jungom oko 1913. godine predstavlja jedan od najdramatičnijih trenutaka u povijesti psihoanalize. Nakon 6 godina intenzivne suradnje, Jung je odlučio prekinuti sve veze s Freudom i psihoanalitičkim pokretom. Ovaj prekid nije bio samo intelektualni, bio je duboko osoban i traumatičan. Jung je kasnije opisao ovaj period kao suočavanje s nesvjesnim. Izgubio je mnoge prijatelje i kolege koji su ostali vjerni Freudu. Njegova privatna praksa je stagnirala, a on sam ušao je u ono što bismo danas nazvali dubokom psihološkom krizom. Počeo je doživljavati intenzivne vizije, snove i halucinacije koje su ga dovele na rub mentalnog sloma, ali umjesto da pobjegne od ovih mučnih iskustava, Jung je napravio nešto revolucionarno, odlučio ih je istražiti. Počeo je voditi detaljne zapise svojih snova, vizija i fantazija u onome što će kasnije nazvati crvenom knjigom, dijelu koje će ostati skriveno od javnosti gotovo stoljeće. Crvena knjiga predstavlja ono što se dogodilo s Jungom na najdubljoj razini. Između 1913. i 1930. godine Jung je metodično zapisivao i ilustrirao svoje unutarnje vizije i razgovore s ličnostima iz svojeg nesvjesnog. Ova knjiga, objavljena tek 2009. godine, otkriva Junga kao mistika, umjetnika i istraživača dubina ljudske psihe, kakve nitko prije njega nije uspio dosegnuti. U ovom dijelu vidimo kako se Jung suočavao s figurama poput Filomena, mudraca iz svojih vizija, Salome, femme fatale, arhetipe i mnogim drugim ličnostima koje su postale temelj njegove teorije o arhetipovima. Jung nije samo pasivno doživljavao ove vizije, aktivno je s njima komunicirao, postavljao im pitanja i tražio odgovore na fundamentalna pitanja o prirodi ljudskog postojanja. Ovaj proces, koji je Jung nazvao aktivna imaginacija, postao je jedan od ključnih terapeutskih alata analitičke psihologije. Jung je shvatio da psiha nije samo spremište potisnutih sjećanja, kako je tvrdio Freud, već živa, kreativna sila koja neprestano stvara nova značenja i simbole. Iz duboke osobne krize nastala je Jungova najvažnija teoretska inovacija, koncepcija kolektivnog nesvjesnog. Jung je zaključio da, pored osobnog nesvjesnog, koji je specifičan za svakog pojedinca, postoji i dublji sloj psihe koji dijele svi ljudi, bez obzira na kulturu ili povijesni period. Ovaj kolektivni nesvjestan nastanjen je arhetipovima, univerzalnim obrascima ili slikama koje se pojavljuju u mitovima, bajkama, snovima i religijskim sistemima
diljem svijeta. Arhetipovi poput majke, oca, heroja, trikstera, anime i animusa postaju temelj Jungove psihologije. Što se dogodilo s Jungom je da je iz osobne krize izvukao univerzalne istine o ljudskoj prirodi. Shvatio je da su njegova vlastita iskustva tijekom krize bila susret s ovim arhetipskim silama i da svaki pojedinac mora proći kroz sličan proces individuacije, postajanja cjelovite, integrirane ličnosti. Jedan od najmračnijih perioda u Jungovoj biografiji dogodio se tijekom 1930. godina kada je postao predsjednik Opće medicinske družbe za psihoterapiju koja je bila pod nacističkim utjecajem. Ova epizoda ostaje predmet žestoke debate među povjesničarima i psiholozima. Jung je tvrdio da je prihvatio ovu poziciju kako bi zaštitio židovske kolege i održao međunarodnu prirodu psihološke zajednice. Međutim, neki njegovi radovi iz tog perioda sadrže problematične izjave o rasnim razlikama u psihologiji koje su mnogi interpretirali kao podršku nacističkim idejama. Ova kontroverza pokazuje što se dogodilo s Jungom na moralnoj razini. Čovjek koji je duboko razumio ljudsku psihologiju ponekad se gubio u vlastitim predrasudama i društvenim pritiscima svoga vremena. Nakon rata Jung je pokušao objasniti svoje postupke, ali ova epizoda ostaje tamna mrlja na njegovom nasljeđu. U kasnijim godinama života Jung je nastavio razvijati svoje teorije u sve neočekivanijim smjerovima. Jedan od najkontroverznijih koncepata koji je razvio bio je sinkronicitet, ideja da postoje značajna podudaranja koja se ne mogu objasniti uzrokom i posljedicom. Jung je sinkronicitet vidio kao dokaz da psiha nije zatvoreni sistem, već da je u stalnoj interakciji s vanjskim svijetom na načine koje moderna znanost tek počinje razumijevati. Ovaj koncept približio je Jung istočnim filozofijama i ezoternim tradicijama, što je dodatno udaljilo od mainstream psihologije. Što se dogodilo s Jungom je da je postao sve više zainteresiran za paranormalne fenomene, astrologiju, alkemiju i druge oblike skrivenog znanja. Ovo je mnoge njegove kolege zabrinulo, ali Jung je bio uvjeren da istinska psihologija mora proučavati sve aspekte ljudskog iskustva, bez obzira na to koliko neobični ili neprihvatljivi bili. Carl Jung umro je 1961. godine, ostavljajući za sobom revolucionaran pristup razumijevanju ljudske psihe. Što se dogodilo s njegovim nasljeđem jednako je fascinantno kao i njegov život. Jungovske ideje pronašle su put u područja koja je teško zamisliti, od marketinga i brendiranja do filmske industrije i popularne kulture. Koncept arhetipova koristit će scenaristi Hollywooda za stvaranje nezaboravnih likova. Marketinški stručnjaci će koristiti Jungove tipove ličnosti za segmentaciju tržišta, a terapeuti širom svijeta nastojat će primjenjivati njegove tehnike aktivne imaginacije. Međutim, možda je najvažnije što se dogodilo s Jungovom vizijom to što je otvorila vrata holističkom pristupu ljudskom biću. Za razliku od reduktivnih pristupa koji čovjeka svode na biološke nagone ili društvene uvjetovanosti, Jung je vidio ljudsko biće kao kompleksnu, kreativnu silu sposobnu za transformaciju i rast. Što se dogodilo s Carl Jungom predstavlja jednu od najfascinantnijih priča o tome kako osobna kriza može dovesti do revolucionarnih uvida. Jung je prošao put od ortodoksnog freudovskog analitičara do mistika i istraživača skrivenih dubina ljudske psihe. Njegov život podsjeća nas da su najveći uvidi često plod najdubljih kriza. Jung je imao hrabrost ući u vlastiti mrak i izvući iz njega svjetlo koje i danas osvjetljava put mnogim tražiteljima istine o ljudskoj prirodi. Možda je najveća lekcija Jungovog života ta da što se dogodi s nama manje je važno od toga što mi učinimo s onim što nam se dogodi. Jung je svoju osobnu patnju transformirao u dar čovječanstvu, dublje razumijevanje onoga što znači biti čovjek. Danas, više od pola stoljeća nakon njegove smrti, Jungove ideje nastavljaju inspirirati nova pokoljenja psihologa, umjetnika, spisatelja i svih onih koji traže dublje razumijevanje sebe i svijeta oko sebe. Što se dogodilo s Carl Jungom nije završeno. To je priča koja se nastavlja u svakom od nas koji ima hrabrost suočiti se s vlastitom dubinom.